Hiji ni Wero TV. Nibega sana mutegeri wa Wero TV no tubokwithira gwatanite na tukiri mubango jwa nkindano ya obunge na tuko na ruha turi intere cia Tigania West. Tigania West niri na ward ya Kithii Kenjai Kithio Kithii Kenjai Mbeu na Nkomo na tuko na ruha turi na arwiri beli bagite na mubunge so bonde na arwiri bagite kia obunge dene ya Tigania West na kuma rutero ratu na mheshimiwa David Kareithi. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa David Kareithi aromi kaita kana kiama kia PNU kile kitokeretwe ni governor Peter Munya na turi na bwana Peter Dubai. Karibu sana bwana Dubai. Thank you. Dubai aromi na gitikia na tikiti ya DP na turi na bwana Dr. JK Mutunga. Karibu sana bwana Mutunga. Mutunga aromi na tikiti ya Jubilee na rokona nekire shati ya Jubilee. Ngo watoge ni kire mubango jwa nkindano ya obunge kaiteneka twareri siasa cia Tigania West na ni mantu yako yoba bangite kwithira bakibwithiria Tigania West. Karibu sana Bito Martin Wechungi Ondula. Now tugeka sheria kaiteneka na tukethwa mtu akethwa ina dakika inya cia kueleza na kuwa ni bibyo ngo abangirite kwithira kibwithiria Tigania West athurwa na ni mantu yako kuona yabati kwithira yechenjia ni mantu yako kuona yatibati ya tichenji tikuma rirana ni bibyo ngo akwenda byo ngo bithira bichenjia ndene ya Tigania West. Karibu sana mutigeri wa Wero TV nitwero murirwa Amero. Tuambirie na mheshimiwa mheshimiwa manifesto yako ya kipindi cha bilini yariko ipo sana mateni. I think onibu ambanjira ipo sana ndo tukaribisha na choke nkethi antu atori batigania na Bamero kwa jumla tukoirwa mbwiro ntugambera kwa station yenu na ipo sana ndo tukaribisha kipindi gyako ka biele ntena manifesto. I think bimbwiri kwethera nkiwirwa ri kuwa pombe thete ontorenda romba kura 2013 ndo ndara manifesto ndo wetabonka babuthiria ndo ari ambete wemburakie na tobuthiria antu batigania so kipindi kia biele ko kethia te wathu nende thai bombu thete na BBTR mtubithiriti nende bambere renda romba kura ndare ndawete mbere ngakisha Tigania ye narwe ngakisha barabara cha Tigania kubwithwa ngakisha Tigania manto ithomo ya wetambere ritaba kuona bechire cha CDF tukaya na bwega nanga kisha Tigania getha na ukiri unity antu bawatanega na barutangwe bagintu kimo na okorwa ni ati mantu yonthe ni yombete kwithwa ikinyanira ya yonthe kuwa ya tugeretie yonthe na ngwenda kuotumba kubwithia mantu yonthe athira tugeretie to certain point na tukaendelea kubwithia ibono tundeki amena ke kunya PNU tuko kasi inaendelea tumba kuthiria ngontu nyo Kenyatta na ambiriria atathiririe moya ya 24 years atathiririe kibakia ya 10 Uhuru tunona kuitethira karuta nguyo kakinyithia kiwango fulani baangi bakayera gitaruri ngi bakaendelea na tugetoka karibu kwa lakini mbithangite ngwe nyingi mbere Burundi gwita ka make sure title ikoneka kwa Tigania thai bwa 90% kuna title area tigara kete na title kairia kidogo sana na chichi kuandikwa twere antoboringo taito Kenjai onda tabanengira taito mbeo taito chochi tayari chemoa echitete koyano tota nchoro ichichi kwandiko thai na chetweregire ite yamba mbua next week kadriro kena tumba koyana area tiara kenera nara kianio kiare era kise kotini na area rangi ya nara mbwa 1 na mbwa 2 era totadhaniria county government kenda taito chandiko na niendelete na kesi ingi kotini otherwise ndo wete gitarete tete tuteta siasa na ringi tukiromba kura na taitu yo twekira kando na twathiria number 2 enda gwetenga kisha rweru tukunywa antipatikana bokundo rwe na tu kuma parliament no tubwa no tubwa katiba njaru kwena kware na transition period era ya twegi katiba constitution yanite kenda
tuma ke devolved functions ila cha tangia cha county kenda choka ke national functions cha national government kwanga nakuwa ndegu kumenda njiro wekira ndo nyingi mno tiaria tigarante watete aroi area gwicha ningwate ngerete wekira roi imwambe create infrastructure na ito kurutana ngwe na county government na gutiara na nda create pipes kenda ndo chinya roi romo roi source roi ni chendare very few na endo kadra roi era devolved no mwanka county na tiero roi na kadra anda tiere tande mheshimiwa nde MP ito watanete account kenda tumba kwa ndele ya goro for example kwa area utawa Thinyaine water community Thinyaine indakira pipes line yele kenda ndo na bakinyelo ndo bakira matangi lakini ndo na rumeta ke source ne mwera utatangatha yoro tuambire kwa ndova kidora kiri metha kenda bendelea kundero. Thank you very much mheshimiwa ndaiga chia kwikutira na mutegeri rikana no warenda batukirukira 40321 yo namba yetu ya SMS kaitenekana no uri mheshimiwa bakiuria na maybe no wende kumenya kana kuwa kithira tubantu mheshimiwa bakwe ya na bwezi tikithira ya bwezi lakini matukio tukwe ando baadaye bwana Dubai. Yes, what? Agenda kuu ya Tigania West manifesto kuu ya mwei antu Vamero mwei antu Vatiania ditara karenge pita durane Dubai kuma Tigania West na iwu deputy national vice chairman of Democratic Party of Kenya na nio party nkuruamanio kurombera nio kuda antu va Kenya ibabwiri kana Vamero ibabwiri kwilela Democratic Party nio yambiririe system yetu ni ya Kenya the development ya Kibaki development yuko na 10 years ya Kibaki regime ni manifesto ya Democratic Party of Kenya. Kwa Democratic Party of Kenya ni chi development bila kwa Kenya na hivyo tukona itoro baba ingeiba wida tutendwe kama turame kama kenda tumba kuendeleza development yetu tu democracy ni ndisia tiania mheshimiwa akuwa ni ndia videte nyingi tiania tuita election ni itare onda turi intobira thina ira chithaira ni chithaira tiania throughout thina cha roi thina cha barabara thina cha security thina cha title thina cha youth yetu bate kona gwe na i project hicho tubwere kuilela kenda tumba ukiakomba ku lift population tiania nyingi kwanza youth sana bao inge batengwene meche mingi tibya korea tuteroi na mheshimiwa nteme yake there 90% ile kutwekirita roi so far atwiro kwa ruare these are the major challenges yetiania na tuliwa tiania mbo change ari muntu tiania 90% family chonda chumba kwithira muntu na kuona vya kuria nontu akia kuona vya kuria thina nyingi ikuthira lakini tukethia tutena roi onto tukwaria thai most of the people baba lower tiania west on the batena kuria and drive batake that anything kutaudide it's a drought system now but you take it okay kuni ya accounting government lakini ukiura ka leadership no monkona wilela and fauna atabambo tetheka na itare onde tuita forum tukuona na atabambo tetheka kithe antu aba ina roi tukia kuona roi mheshimiwa Tigania West ithira imbere sana timu tomba kwithira kiromba anything tuina youth betu kwina youth fund duare I was wondering be thank you man ni ndethira youth kwina youth program ukethira njerene kuma Nairobi monka uginya Meru no kwethira youth group iba kuvyethia wita barabara iba kuvyethia barabara iba kuvyethia repair cha barabara no tubia mbecha ya youth fund I was wondering kithia mheshimiwa na tuina program ya Tigania West antu youth hapa inge betu twethera bari haitu nduke akuengenjia antu youth yetu baba inge baketha baina ngwe kurita then we will have most of them inkwenda nkia kwa wakanya tiania mpakanya inkwenda kwithira tuina mentoring system ancha youth betu baba inge barekera ya rakabata bate kwenda kurita ngui muntu eterete call and job itare onde itubwire kwithira tubaritana kenda muntu amba kuona kithe akaomba kurima ndarima ngui kithe akaomba bonda na biethe bonda kithe ana kwandikwa muntu kwandikwa no monka muntu a 15 kenda itetheka na atethia family yake na nio project tubwire kubiethe Tigania West kenda tomba ugeria Tigania tukiringa campaign on tukuringa campaign tha iye chuke antu Tigania baba inge betha kia ucharuro beterete uchireti antu Tigania politician beterete politician kenda baba tethia nontu most of the majority families but kuiba kurara ampara
na muntu ona politician akonamba kuona politician uru ari amunengera sambe akaura mutu lakini tukiokumba twabatetheire bakithia muntu na kurima na kuona rui atoba tumba kwithira bakithia tantu bonthe kenda bona ndauti ya aura mutu kana sambe those are the issues idio tumba utethia tiania we need development we need tiania to change. Thank you. Na matigeri nkurikani ati no warane batukirukira namba yetu SMS 40321 kaitene katuri gicigone kyo bunge kya Tigania West kira mubunge okyo ni bwana David Karithi ura kaitene karo mina tikiti ya kiama kya PNU na tukubati kwithwa twina Kinyaru Iribangi Godfrey Mwika ura ni independent ni tukubati kwithwa kinya twina Henry Kurauka ura bara batirombo kinya kaitene ka lakini no tweta na mbele na rika na kwithwa wetu maoni yaku na kinyebiro byaku kire 40321 kana kiri Twitter @WeruTV @MartinGichunge1 bwana Mutunga maono yaku ni ariko ya Tigania West kana ni bibio ngo bangirite kubwithiria Tigania West bearing in mind aurikire the ruling party maybe aiwa Martin Tigania West ina thina nyingi muno na thina cia ici kwendekana cielewa bubwega talilia Ida ringi atongire betago ntu muntu akambira kubithia urarenda urathwania urakona ibo pogine ubatirie Tigania West ndenda kubanga maendeleo ya Tigania West yeye akima kuma sublocation yake the development unit kuma sublocation tubange mwanga twite ki sub county ya your constituency sublocation ni right now ni 44 kutuketha twina vikao 44 vya development nikenda tumbo chunkuna mantu yabu wega twelewa ni mbithine ripiti na sisi Tigania West itu kwa thina dinero mari mashuma kwa Tigania West secretary kwa dilu kate beda Tigania West kwariria nontu actually kwa ile Tigania West thina twine nene kabisa andu wetu na rutingwe twina kathaka kake tumbo tumira lakini thine twikwita tutina rui na ringira ro bunko ndo correct itiku aro tu mangaro iro na criminal ke tangada pana rui karo injawandi oete kampa dai mheshimiwa nini gavana nini excellence mutu enji tineri sublocation bwambo 15 bwa anyure rwendi ikampari tite kwithira ri guntu kumako kuritiko kuri mwabungu kurukira kurako ngikonde watu Tigania West kwiri kumero tu rinde uni ngeta kwirora kunjandi tirora wita kwira na utura kwira mwanka myake kathire na tutibu burakarika waya ile kirio kiramburirie bwana Dubai mea rui ni kire ni devolved it is devolved yes lakini meana mwankonga indi kinya development kaya ngaile no mwankoba ibangirwe kwirwe no tukwenda ruri kubirwa ti county government iwa pengine bakaya na bakathithia untu bakaba buranku menya na ati no kona turukana bakwita bathima tukana bonere na rwe rumbo kunywa Kenya miaka 20 okay tukia kuthima wetu tomba kona to inyaro tu no ruingi muno nendi tukwetu kwatana na county government nikera tomba kumenya ne tukathitha thiori mbura nchoke mbange urimi wetu utibangi turi ma serious tubange boya no ntundi mutaalamu wa agriculture na nongo nturawita tubange boya gutwike okuntu kura komba kuri mwagintu kina tukumbusti antu baketha bakirima na bakona tubecha kumkiri mbura nchoke mbange mbechira anubetu bachuna wana tabachuna wa jibangwa gutwika nika uti murimi ukarima aendi ata loss gutwika bakende kena profit nontu ngaka store nikera tokomba kuudura ni tubira byonde tubidire ta green banking na green banking ira ate antu betu nontu bakwithirwa batenda kinto byo mario maku baketha bakiona tubecha no ndibaidite nkora thine tratu no Tigania West actually ni supply base ni mheshimiwa andu yaku kwina rambi nyingi kwina ni mantrayo lakini dinere leo yetu pesa nyinyi ni muno Tigania na mbete tuzi ya no ntwa kwithirwa kinya gintu kinya rasimalira ntwethera benyo kana ngwira baruta itibaguna nchoke mbange mantu ya sector chonde sector ya kithomo tuchuri kithomo yetu mbio tumite tutatu nyuma ya sub county inge Kimiru 3-5 times in a row tutwe kutukwithira twina convention ya kwarire mantu kithomo na nchoke mbite atalam betu kana na betu bara bai kuntu kome kana nyabara bai Tigania bara mbite kuthoma bara tu lindas kana bara bai pambiga kwitha bai models ba twelesa ni rwangirwe kubaka yukia kitha muntu ni engineer atwati rwangirwe engineering no tuno ne expertise no kumenyina waita kwa kwari abo kitha muntu ni agriculturalist au ni ketha nkathima ile twira na nkoni antu kuiko wiri kwa ndambi kenda biko momento bibingi tuchoke twa ile opportunity zira chirio ikuyende chibigo tutethia yakeni kira kende ina opportunity ne mno Tigania
na watu tunakamunda kwambia kurima lakini kirana tugendi into tukabanga urimi wetu tukwenda kinto menega mbechi kengengia tuchoke twaili on project ira to lamset ira tutero ya kulukire isiulu nyayo na kiada ki isiulu city isiulu ni kwa resort city tuchuru tugangia tatu tiania nikenda tukomba ku benefit na city yete au eta kwewe tu no rimbura tu inabu kakwenda kuwa nkainyire rutero no binyire rutero environment binyire rutero rwa kithomo nchoke binyire rutero rwa infrastructure kana barabara ira tunachochia tu nikendi komba kurita into bira tukurima bikauma midene bigeta thokoni na rero tukenja rero tukura rero turenja kururi mambi tutakwenje tikena tukona besa. Okay, so yakuni environment na urimi nibo atigira bokira environment na environment urimi na environment ya kubwa kana urimi boka antu bakona becha antu barabatiene nibo baingi bakomba kurera tana toba ya bakathomithia tana toba ya bakaikira kagwa ke bakanyibake union development na baka kwitha wena becha bakuria biashara ya chitiania no ntu agamba kurinto bia biashara bia bikwendwara na bachoka baombe kuthiria thina ira tene cio cha kwitha tukenda becha cio. Okay, so mheshimiwa okay kuia max ye yanakire 10 sorry okay kuia max kulingana na ngwiro tete tigana west kwa kaita kama Kenya 8 out of 10 8 of 10 umoya na bwana Dubai mheshimiwa ntekwenda I know what he has been doing. Kuna complaint sana nyingi Tiania West. Na project hii mheshimiwa kuwa nyingi navigate infrastructure cha Roi. Lakini Roi nteme yake there wamba kupietha infrastructure kaida antu benja noti na kiumba kunyuga. So far wana mheshimiwa is my MP. Nteme yake there kuiro kunyuga so far. You did a good job kuwekira infrastructure. Lakini antu beterera Roi kuikinya benjera mitaro kwa ura ya njware ngethi kwa rengi. Itu ilele source Roi. That's the major thing we are looking for. So umoya na out of 10 I think kinya 4-5 hapo. Low average? Yeah. Umoya na bana. Tukithi marui kana No, wait generally. Kile kichiko kikyo bu. Ori bidati na thina kingwe mashua no tuicha ngwecho otiela. Manusu makuota na imbuite winya mishamanione. Agora mashua tuiteke gwika magathira okuwa karama murandi yoko we yunda thire bathira. No twakwitha manusu na otio yotumirika inya tha itu antu bakufaindika na hitari kuthira ntembo mankuru ithatu. Okay. Yeah. So kore SMS mweru weru Francis Kajege kuma Giaki ndiuga niuma David karethi na itete ngugi ndemu tori wawe Northimenti, okay, no Northimenti na kona ngweku ugino ruwa can the incumbent kindly apologize to the people of Tigania for shutting up in parliament for long year. Meanwhile Dr. Mutunga Tosha ni mwiti kuma Nchiru barua utarachia mbungene. Barua utarachia mbunge of course na kueregera support bantu bakwa bakareta mantu yonde. Yeah. Menya timi tere ya kuthima bunge na inyi mantu ya thimare omuntu ana babithite kintu kambere ndatira bunge kenda ntethi antu batigani imbiche bashikuku baturakuo atura kwaria bagatura kuringa kelele lakini ogeta mwisho tamu kana mwisho tamu yo weta erire chobumite utingwethera buthite na uraku antarakia parliament na burueta ke asandi ina asandi cha parliament na burueta kona na bimbara ile parliament iyo tukira ukoni antu batigani kintu kambere ndatira manthina ya squatters ndatrima squatters tigane na kuna thina nene ndaikia petition parliament and first quarters banchiru ba settle na bariwa Boma University. Number 2 ndata KK airport Isiolo ndata another petition parliament and para school KK na ya Nkrombe cha relocate. Number 3 ndata parliament ndari manto ya environment na dikenge ya waya ya kuirira njau na ndabwithira ndona oni bimbara ile parliament mbibio bio kutethia muntu tiene direct lakini teta kuringa kelele kuo na nkiara ke manto atina maana kintu bing focus ake be ne manto tiene na kintu kingi kwenda kuwa Mr. Martin ngikwa Peter Ndebeuwa manto kidogo ankwenda kuwa timu yetu na gitara siasa bate kuelewa tigani nyingi wale Peter ariwa Peter Ndebeuwa ariwa
tigania otiro mbikirite lakini hata watinyaria mwaku antikirite mbi ntukithaga kumba kweta ndamwira na ruri na nya mutunga ka Dr. Mutunga ategua ina tantukwithiti hata mention nya project imwe ira kwintierite kintu kingukwira ngwe tumba itithira na ntuku imwe kana na miaka 3 uwa ukikira tigania yothe na miaka 3 kinya bahati mzuri ukaethera ukoro hapa MP utakoromba kubuithia mandu na miaka 3 kana ina no mwango ethera na plan kana bo bangite mpango kubwa ta pole pole mwangati bonde wetate na imbugera pa muishi pa mbere mbugera otiro kono vira project ndana mthei wenga so ni boy kwatile tenusu kana let me wacha ni kuna kitu mheshimiwa amesema hujaongea mbunge I think hii kitu kuongea mbunge haiko kutoka hata Tiania ilikuwa iliandikwa kwa media I think people never vona ko I think kubwiri kwira antu Tiania no arakio kwa media ni printed bothoku ya umire media ni kumira bothoku bunge na independent because that's the point at which but then why immediately kwa this is reporting arua we kwa riti ngwe etio priority ko ta kwenda ke bunge ko ari nya thai ko ba ko bunge nya thai tu thai tu ngwene ko ba ko ba kwari na baba ingi ba barari ba tu bari bara kijere nje echo lakini wode na project ke nomination ba barara ke ko na inya muno baba ingi majority ba barari pinga we nomination so wenda kwenda bora mheshimiwa kuwa tukumwaria manta kwaria lakini atitera we project ile kwa biete kana nere kwa tabithiti Tiania ibathikirite thai mheshimiwa twire rwiro kunyweto rwikorwa kuingirwa irwero wa I think 1.4 million rwiko kwiro rwire nkomo utwire irwe kurunyuitai anti Tiania ni thikirite na it's a very essential ithe nane tana Tiania rwi na ndo ukariria rwi Tiania utiote thikirite thai Tiania yothe na twire irwe kurunyua thai twita buratona mbere buru mbugera menya wamba kodiro na antu foreigners kana antu wa diaspora ombo Peter Dubai no ma wada tigate thai kana ithare ro karithi nyo to tirimaro ro tikanjira no karo ro karithi lakini ukona mtu akiwa ataona ro tigania angwira gintu kambere kuchwa andu ro tawa kingiro irrigation scheme project gintu kya maana tware constance 17 in a country ndairo project yele tawa kingiro irrigation ya 124 million na muithanga irrigation onto woningi kuma parliament da focus ite mantu na rui da kara kwa minister na kwa deputy president mwakatra project yana irane na Burundi ile county constituency chonde out of 329 constituency 17 iche chera ndana Kenya ndawa project yeta wa kengirwa na thairo ibakirite piping mwanka mwisho kintu kiki na thina challenge ero kirwirura ni illegal connection na raiguru antu ba connect bana illegal connection kinya contractor kare mi kundi antu rwe no ba illegal connection bareta muntu aturira na iguru na rwe antu rwe na ma tukethera ruteta batombe nyo test number 2 lakini ruto kwa address on tuembere tenya county commissioner na administration batu tete kwa anduki lakini still when a contractor take out run then go in the next 2 weeks or so tukethera tu antu bakuma athwana yonde na rumite athwana na rukunda mwaka isiolo number 2 mithanga ni kuendelea na ro contractor in ground na kuendelea rubuithia na ruru kanyuwa anytime bi turatara stima transformer kenda ikiro ne yetate rurura ena mambeo na wetawake orimba project ichi ndo tufandite na me project ito kubuithia ndo nda chia ndo gwetanka nka kiraro etigania inyinge muno cha fanda wa county lakini atukakarande na committees bara tukakira tukwa support bana pipes ngabawurira ndo binda interest yakwa kana vision yako ndaenda kuhakikisha tigania nambi enaroi eta matanks Peter ataona matangi nyanchiru mbigirete tangi yara manene na yange atwakite na nyayo yanchiru enaroi ndo etangi yanchiru kira kinene kinyuoro irio yakonda rwanjoe kuma weta maundu kweta kila mahali ndo tukanda itithinya chura ndo na marukundi antu side rangi ya oringu weta rwa Bengeru ndio kuma MP mbeto 1.5 million daktari na era bakuthira rambe lakini aba yambe chira kenda pomba kwetithia wirura weta mbeo kwena kaena community na tindimara na makesi ingwetike ba kuelewa kana maybe the ni county government maybe twe
No, county government we were devolved I think last year. Yeah. It all right county government. Project ya tiania roi ya mbelelete miaka mingi sana. Kinyamwa chimbiwa mbera hukuma. Lakini thina tiania West tu project ya complete and kenda tuithira tukunywa. Mwachimwa itwete election ina tariki nyanya mweru ya nana. Nteme ai kidai roi ku project kethe kiunya wakenda tuitabura. Ende tukume. Okay. Neko nyuwa mwachimwa tuide not nini. Engwite kia pita tukumenya okay yangu lionge ngachi ana tukwe mungu kia round. Tigane ngikona ke project one by one. Okay. Wiki round kabisa chonde kwa Raila ro na ngawikinye committees wa ro Raila ro. Matango talando hichi. Mwachimwa I live there. Bwana Mutunga yuko na kuwa mwezi hapo tela nusu bwana mheshimiwa. Ndimejageza ni ntewe tekia no karana utigane pita. Just a moment. Evani ni wewe ya wetu wewe. Ingi ndo kona keni kila kia tigania West kia uru. Keni kile transfer mbeja mheshimiwa na transfer mbeja kuma ki previous mheshimiwa. Chagulikia keni kila. Ingo menya kwa ato kichokere county lakini yachokere kwa county recently. Keni kila ki yori mwe tigerende kina kosio inya. Nonto igawamire yakomire. Kwena project nyingi ira chi manusu makuota na lakini kwa ndo mheshimiwa agerega kueneza ati kwa anto diaspora na oi mutiania muno. Umuri na kite tiania ke ndato eleza what diaspora number 2. Diaspora what is the meaning of diaspora? Misnomer. Kuita kuchwa Nairobi katuita kuchwa no tuinde. Nipita Dubai mheshimiwa na chwa Nairobi na chwa Nairobi atora Nairobi achwa. Kuku ya kwithira na rali mheshimiwa miaka ena tiko kumwedia mutiania kurukia bandu. So that is very important for atwati ane waelewe pele kwa antu watume marieto atikueleka diaspora muntu kuma ome we na mbe America kana na bali watu bako in touch na atwati diaspora na Nairobi ndipo kwa dagua bana mateni ambu ya oni ndare kansela miaka 10 ndana tigania go le nyanto mba feti ke muntu ate tu tigania na like ondare kansela miaka 10 kuma 1992 na bi ke location ya are nenda tetango na ingwete kibono ntando batigania ona kare dina rutetango njamu no batate pandingire nyakura champi na bingwa ndakuwa ntara kiorongo na record na ingo mane gitara da kura tetete project chago chonde tete one by one nchekerete ebono mtada yako ni apita da yako na Mutunga ngwekete omuntu kopia wewe munenkera kendo na ngwetu ithirate kende nyo geta kwira antu batigane utiba kare thia rutete wanjiria kuchwa bonge bogeta ate bogeta kuwa ogeta kuwa kare thia thakira rwe na antu bakinyambi bibite uchwira rwe bibite uchwira kura ogeta kuwa kare thi ate twira kare thi utiba gwithia na antu bakiona project ria chonde kabonekera kenda bona mheshimiwa tutekuringa siasa thai fact itu kwa ni ground ina na tukethira antu batiane ibathikirite na ibailelete tukethira kwina mheshimiwa na bithite project una atuchikana antu batiane bakamenya ito twere kuo utiro teta ko kunya thai na roi ta challenge ntuko chonde na kithia kuiro kunyuwa mheshimiwa o kwairo kunyuwa ro maunchero itangi no akite na itangi bibinga ikira kite no to bitaye tena ari rana chiro nturenda kwa ndo kwa na niro kwa I think to atele ni unture baten kwena private business na ro community onda gero ro tangi ne chiro no tuenda ro nduru nyemo my father and plot in chiro ina nje tabo ya kwa kubithe manto yo nakona na community rara no twa university na short njerwe mbere tutrekera tangi riu kwenja bo na connected antu babingi muno nyaba thoko nau mbere tutrekera mbi matangi ara ruri antu ba connected no tuma kuthera na pampu kwara kana ontu wano kwendia kana akwa echonga ntu kwenda mauta kinja na no kwenda guru weto kunda kiantu mauta theri Okay. Ende anga ta kuo tu wenda gerwe tigania West ngwete tide ya yake ina kuvuka kwa project isha ku mheshimiwa ngendo chito manonto kiugura itete ya project chawe ku project included to inya tigwa withia gwicio na kede no withia project kabwa ndo kura ontorera mutojuri mbogo ya mutojuri it is one of the project ntagira mbo timbo mbikirite ari project sukuru it is in the ngakweleza manda mutojuri amweleza matini ngare ande ni bakoria
na ikambeleza manta mutonjore otimu ara yokulanditie ulo tumbike ukundi anturuwe kuna mbowe mutonjore turau around una mbowe era ne turo kumombere lakini oni bonda bwitherie kurura thanga thainda ro connectira guntu ta thingamburi ndaya ndaro connectiro ekiro na ndekira antu mutonjore line kwazi no ntura na ya mutunga yaoni ndi batu igira ngore wena line thanthatu kamweti na ingi chonde cha ukumana na twekirete infrastructure line icho lakini yangu enda kwira antu betu tukaringithe siasa onto bibia yera to wikira ro community ro endene lakini community ro tu mbekera ro inka connect na antu be imetha bo service provider kenda muntu aenda ro ayakira atukure ambi ro thai na ro endene ura kwenda wikira mutonjo ro onda kwenda kunyo ro na tate kinya mutungo getha utinywete to unyo ro lakini na ro ingumya siasa yo yekiri siasa kenda utuka kanithia atakirambi aira linda pipe lakini ro pipe ni chonde mwaka mwisho so bwana Dubai no kuetete mantu ya ukire mbeo mbethi na oba maybe ko bango ndiko mnya how you intend to do that. Kuna hii government will fund most of the project in this state. Kuna youth fund, kuna women fund. Na fund youth ni bwiri utumira boboya. Youth beto bakenda form group in societies. Sipamba kuona kwa pesa hiyo. No monka baditano na atababa kwa pesa hiyo. No monka baditano na atabamba biashara kubaba kubidhi. Ukiaweta other areas no ida kuiva kudambia ngari. Baba inge tu na bonda kinyati ya nyingi sana. Baba kwenda kubidhi bidhi, baba kwenda kudambia ngari baba kwenda kubidhi ene biashara monka bakayukembecha uwa jichoge cha thirikari. Cha tethia. Kuna women fund also. Women fund kijana kuroiba ibasa simbecha iwa bwiro CSS kenda bambo chitumira iwa bwiro kuditanwa mbecha hii cha thirikari na bwiro babwiro kuromba ba chititira ngwe ba itokakia kenda twithira we engage we are empowering our youth, we are empowering our women bakia kwa na hivyo baditangwe na hivyo majority especially women in most of the homes in Tiania West kana Kinyameru women hivyo baidha bakira na vitu vingi mechi okay bwana Mutunga nokuwetete mantu ya agriculture agriculture kinyayo I think in a devolved it is devolved so maybe it's like rimwe nito changanya wananchi to pakari makumenya ngwecia cia county government na ngwecia national government riba tukwithikitwa ni mheshimiwa maybe agriculture ni devolved lakini 100% devolved research is devolved capacity building is developed na policy is developed legal regulation international trend is developed ira developed in extension kwa kumenya ino karima mantu yange yo developed ina kwenda ndovira wao ndenda gukumira ndi mzalamu agriculture ikweria kwa wana agriculture yetu tureke kwithera muntu aririma enterprise bwa 20 kemwe uti muremiu enda kwa wana ndikenda bakomba kurima gintu kireka ketha kigiba mbechire nyinge buru kiriu mbere tutithire ta soil mapping tumenye na tumete tuye kwenda ini mbie kwenda nikenda twachokana rutere rurungi rwa kwendi interview tubaduranire nikenda bakomba ku interview ba kurima au ni obakonera mbechi nyingi na kumibo baingi tuoite 90% ni arimi kithaita 90% ni arimi bakomba gukirio chumba tiania na tika kwendi ngomba mbiriti otene ndaitana kama karimi na imbithite symbiosis nyingi na tukabithinya green banking kiguntu kumona kuna kungi twachoka tokirie makandamini ndari umuntu rokiririe moria makandamini Kenya na twambiririe kitheo twarimbetu batumba kwenda kiangandamia kilo shilingi 15 na chikiuma mbechi nyingi u kithoko onekana ki supermarket twathorana kama karimi na tokirie ngandamia indari nyuma ya kwendia irio na latiri indabiri mantu in Kenya na intiania ndigeta kigwitha ngwe yeu imbeta muno kuchwa thoko menara ya intobira nto bari maguntuku na imbonete thoko ya irio imbonete thoko ya makando imbonete thoko ya into bingi ko utokara ndi turantu batiania tukamenya na tukandambi ndigera tumba kwende thoko ni utonete mbere chetu shinge kwena becha cia CDF I think gitumi kia kwithira constituency itikwendelea bonene no tuba kwiregera becha yake bibi I think kwithira mu bunge ni batu kwithira ina like connections kuma home che kwithira okiteithia antu let me go back to Mheshimiwa Daktari kwa wire antibatiania benda kiwa kurata through price it is less than the price it's a through price imbetete area nyingi kodi onto bukwendia muntu akwira
na remete nkunia yele thukuru ni choketwe utithi ngena bio baita market bakenta ta through away price kinyanka ndamia ikwendwa itareana bachokete thukuru muntu mukuru na watanga umbekie ya ngiri 20 mete ngiri 5 nje mwana na chokete thukuru ukethira tiania ture arimi na tuthomethee tu ni vya kura biu ende itera uchoka thukuru muntu biaina bibia wata aita kana kwa half price anje mwana na bwiru uchoka thukuru kana kwengwa akendia willing seller kaba ina thina tukioba empower baketha baina source yenge kuona school fees then kinya vya kura bibia kwa store lakini uketha mwana kwingwa ina vya kura store kunia yile kinywa thira ingire kwendo kwa ite umege kunia uwe mende baba ingi venda kia ba there will be no need ya kwenda free lakini direction dite thiro nendo kisho ni free ungo kubitha na atiri wika iraito wa green banking twake store inene ya serious bodira twaka stoira arimba tugucheka off yadi bataba ikinto byokuo bakinto bira bakari wantuko ira ikire no ntwake thena mathino yara agro mbecha ya ira into bira bikuma thoko ne ntuko lakini atirendia nikai ka stoira aga gwithena thina we ngono ntwake endelea kuria mebara karawa ethake ndegithe ikimbo chiringi 15 nyume meri ile etakiura kimbo kira chiringi 45 agetheringanira chimbo bithatu kura kimbo kimwe etakuria no ete stoira agarita intwembe chawe akendia ati the price ireke leo na nyano ete factory no mini ke stoira no ndito bangitora bakethara na pia store nera bakemba gutata kiarimi ageta kana kura beje choba tura ke dena bu no tukende leita ke mauri nyume meri ile kimbo kida tu empembe chida chi kwa shilingi 45 mheshimiwa buy realistic ore bingo makira daktari aliwa teta kuna manta agriculture miaka mingi miaka 27 yes lakini to kwa daktari kwa bidhiti tigania miaka 27 kinyabu mwa bombi kyotoni na miaka 27 na tata thete mutigania are kimanto agriculture eke manto yonde atembo tate atembo kuwa lakini thai utembo ko ya mithiero erio kwete te utuka wiro kanjiria kacho mheshimiwa are ndika no chakira ndio kuwa atira oni menya mehanguriara yanguriara ngomaka 27 years onto thina yo ndo ketha daktari line ya wathomerete ni ya agriacha tukitha tukiona gitu kinyanja kwa wembe ngwirigira kwa nya mario ya kari sawa ya demonstration farms lakini utie ndo gutata tomba kona Peter rafiki yangu mchora kwa kumasamani sana twanjirire no mata DP na brother wa gitamu atwire kwa gintu tawa KRA Kenya Revenue Authority ndĩrona ma Peter bia yerete tigani onto kwenda kumya machiara bia pithite na watwire nya more than 27 years bia ito tutethia bio ndege mwisho one vingwana kuga mateni can't be realistic karethi aguruta ngwe miaka ena karethi na buri kwa wagarike muliko yawe kawe tukarikia resorts ikoneka no ntu ore nditubithite nusu lakini ende thina to era tethathe na tigania can't be bamo ba taba kama to kerende ba uwe turenda kwethia kintu fulani akara to akamati uno to ikwa tukiariria mathomo iko mundagiwa tigania terwe tigania te inya ngare ko ndegete mu siasa mwakiwa etinya ofisi ya CDF kwa hiyo ona ni nyota kinyinya consistency and quotas umetha kuna ngare CDF cannot hiyo unaona kwa hiyo kwenda kwa ni tigania bakaelia na woni taka ngo chendiare rwa ntu kwa TV antu batigania bo beche bo mbithite beche ndo imbekirite beche last bit tukirite tukabwithia ndatirimire last bit ya nusu committee kinanga thai twagite last more than 150 dene a CDF kire SMS mutegeri wa Euro TV ro tubirete okirukira 40321 omwaru wa Peter Dubai tosha but David Karethi dividing Thwana community maithulia kuma Thwana ongena ruwa watu watigania West toriuga Enrico Rauka tosha niwe wakamenya kuuga Mr Speaker sir ongeno wakawa hakuna maji uongo mtupu Karethi ongeno wakawa Kirimi Mugwaka kuma Laikipia but mimi ni wa Mbeu ward Peter Dubai amekaa kwa serikali miaka mingi ameajiri vijana wangapi Mr Mutunga amekaa kwa serikali kwa miaka mingi ameajiri vijana wangapi upande wa Mbeu Honorable Karethi fanye kazi pamoja na Governor Munya
wengine warua matinduga Karithi endelea, wengine wakaua Karithi nacoke kairi kenda omba gwitaniria ngugi na Munya athirie mirandi iria ambiritie Karithi na Munya nini mukiri kuma Kamaruki, but then Munya no are mochoka maybe bukethora bukitaniria ngugi na senator akwe mheshimiwa Karithi uga kwenda choke kidogo akaua tuyite mithiro rio tumite ku tuturatiani na development record ya kwatiana ni yikene ana barabara githite tiani yikene gwira ditete agriculture tiani ni yikene kinya kuontureo kuthithia CBO kugona ciari mbara kuborenya latina kumba kuitangu na tothithia cross toithithia nyaka bakari migranda itakyo kiombo tethia tiani na tika ndaitangu na thirikari kwina mwanya ndaitere ngwina thirikari ndio office of nini mwakati kinya district head ito ndachokwenda kwenda data private sector wiki private sector kama gari miginda itake ngwi kitithera kino tethi uga direct weta utethia constituency na kanana but ukya ile ki implement record ya kenaf limonda 30% atabatiania kakwe kanto batata kwate ongu ariwa kwa kuko batu kwenda at least kinyamunda yo batu kwenda yo benchmark kwire demonstration tukuitu demonstration idira kwa kisho ground tukuyata bakata kudoma no ila twaditha kinya tu ngoma my father was a lead weta contact farmer lakini kamunda karaka kaeka wara kata tutethi nyantu kwimwe ni extension ile kwa tene muno training and visit ya umere o miaka mbu ya 1990s tutumba choka manta 1990s today. Number 2 kiri ntobire bimpa kuri matiania imbici na ingota rete na rimatiania na tukomba kuithia manta mega yo yaki development record mbakite shukuru inyinge muno ira mbakite kwanza woni ngwa ningwa yonto shukuru mutonjori ndi primary nini secondary school mbwa 85% mbeje chakite shukuru icha kwa chomugo okaile yonto rero mutonjori nkwere ndakire okaile rero yonto ndachagire ngudwe ithano wewe tawingero tari kitangi bia bingero ba kitangi bina inda changire na ndachagira rero ke bebate ndachagira rero mukaria rero kamburu mutethia na rongero witwa njoro ndachoka rero uganda changira rero ndanjaru ndamini rero nchurai imbidhitie ki mantu environment kweria kuriria monyoko undongo kwirura kura era kwa ndiyo no mantu ange bengi hata kiti so we development record we need time we can explain what you have done mwachimiwa pasa paso ni without CDF ifadhi mwachimiwa na kumenya nkumenya member wa committee parliament na naichibo thirikari na ibaichibo barakia barairia aritingo ibathirikari KRA I was not a CEO na bwide kumenya no ra kwa chudwa kithia CEO lakini the KRA mbadekitheti antu abaingile la antu bakumatia ne babainge babaikuo kire SMS haba ru otiba wandikite te weta bithia corruption wa kuikete mu eko bithia advertisement wa eta antu benu bana qualification wa baikia where it's supposed to be done ntekuwa imbikia muntu bithia corruption kenda andikwa kwina opportunity ukuma na KRA yandikana through the nini outside sourcing press White House what baadhi consultant ya kuandika te withira igu na nte ndesi ndade muntu kidogo ko mtederetie Kenya Revenue Authority ndekuo imbithetie seminar nyingi katiania including antu batiania gwetu wa baita kenda bamenya oti na tontu bukuriwa ontu kuri oti netia na tabubwiri kurita kui kunu tethi antu including the lawyers wa Nairobi ba meru bonde ndabetete seminar meru kendo baritana na ontu kuri oti bwabu na to oti bubu tethi na to bwiri tethi oti bubuteka iyo mbecha iko awa sasa CDF chuma kuri oti okay kamwede there is something else into iratiania itware no kinya 2013 campaign ina nteme yake dhambi tamedheri wa dhai I'm been there I think mwashimiwa ito inda lakini achokera ora ringe ora ukira 2013 10 order 207 ndio order sorry yeah nenya mutunga na rami 2012 yeah auto 207 bwana tiko medhi 207 yeah ndio waregu yeah. Diaspora? No, you know. Mwachimwa na icho boda. Na parliament na icho boda ne mwera na. Angwera. Tigania na metho muno na ichi kwa elia. Ichi kwa elia mtombi kyo batethia. Naombiko. Na orongo ni ichi kwathora na orongo. Nogona? Wechi kwathora na orongo nambi na uma. Kento kya maana kukarinto. No gethera ta umba kuretha into ninya na ara ureta tigania.
Endele ndio kwa yangu tena. So mheshimiwa barua ati no shoke kendo tanire ngo ina gavana munya maybe gavana munya mbakore mo. Na huu gavana munya ngo era ndio mtobo kabisa na onde mtopie ni na ende ininka MPO wa Meru County asapotera gavana munya. Bangi bonda bora na ndati onde ninka. Na nyatha ende no na ndo menya tha ito mamichamo na gavana munya na achinda na benene muno. Achinda na to achinda. Na tenga gavana munya yake antu ba pia ni bonda Meru kuma MP kuma gavana kwena maseneta kwena MP bonde tukayikite bibyo tumambugo mateni yakwera bibyo tumambugo bati twari yake amageto ya tawe APK nengo tekinye kyo pitare gitare tegurikana we APK kyo Ameru bagatelete beche kiki atuike mbere onto bugita ku negotiate na bugita ku national cake no mwanga buthe we na gantu kenu kabu gete ganda bombo kinyare ku kireito endia kya makia kya Ameru totigo tutegintu munya ayerwa au kwa Meru nango enda kwera 2022 elia ni Meru na Meru na tokea dura gazeti ipita munya bona kidatu tena kama kile kidatu tena munya na tena Meru no to ya mbire le Meru no end of that party munya kwa kwenda kuwa mateni kidhiria buru ambu bado tu tayari na ito support president Uhuru Kenyatta mwaka 2017 2022 tayari Twitter State House na no focus ya tu tete Ameru na ngwenda kwira aguru baba tu na bana na taraji aspirant candidates now but support tukaenda kura vision ya Ameru te amunya nyata amunya Ameru babwiri ontunya tu na tubombe kia wiki hata atoroika na kengwe tukuchonde gete kia ta Mount Kenya East kana Rift Valley kio Rift Valley kana baadhi tu focus ite 2022 tukayukia te kio na inote te na nguramba Ameru bonde bata support Omwarua katukwenda tulikiria Omwarua hello Wero TV, let me take this great opportunity to tell Dr. Mutunga that he is a selfish leader. He doesn't have the interest of Tigania residents at heart, because 2013 we supported him overwhelmingly, but he withdrew his candidature at wee hours after landing a greener pastures in the US. Ndio kitu mambo kwa mtu mabu tako la greener pastures, commitment ndani ya ofisi kwa kitu kwenda wake ndiko tekena ya kiama na itodora nitembecha na ndipo baremere ni kwithira omba kwa ndoba mbecha tu ni CEO kwa tu kenno mankaba kiama gitu kinegotiate na tubatigania atongeri umire tiania beta bakarandi ko negotiate na kiama gitu mankaba etikaniria bampe 5 years diki unenda credit quota ya ni ya kwa tu kankia kuya nge tiania nge wagitigia tiana pengine mejina ndio yete atanjirenge kakithukira ito nyankuruki you know ari point ine kabisa tengo yete opportunity ndalande opportunity we are just a consultancy in countries. Thank you. Kwa hivyo mheshimiwa ule na kwenda correct na kwenda kuatila antubati ni bailiti na bakumeyo mara ure kantu bati ya bongo ba design on tuko bari batiti ya yayo ndetu kuwa yao iba bachunkune bongo bone kwenda ni umogo na badure mutogere mbike kwa tu bwana Dubai miambe kwa mudhi na antubati ya ni batera magumunyo chala oni angaromba bwana Dubai inkwenda kwenda antubati ya ni iba ilelete iba tuthikirite na kuma omo nkatari kinyanya iba kumeano bakaringira kura tukaichie ndei sera tukwende thai na antu bau bathiatite sana na iba kwenda atongoria babeya na inkuvera tiacha itu tete kuringa my fellow dini tukariwa ni thiatiania tukariwa ni thia Meru turinge campaign chichi orongo chichi kuruya ni thiantu na turenda development na turenda atongoria ba development na inkwera antu batiania this time iba ilele babonde bakuromberwa kura ibanjanji muntu the best candidate who can develop tiania ibo tukwenda kuilelo. Okay, yeah mheshimiwa last words oni iba matino bakanya gambe antu batigania kinyani abo pitawa toringa siasa cha amani siasa ite chiandwa siasa ite cherumi siasa ite tambura na maratasi na ibo mbetankiwa kinya chonde musafara ne na tangatima leo na ame athene ngam onto na kwa ndesi antu kamukulu angeta na siasa cha amani na gare aturu mana gare ateta ate yana antu na ibo ndo wana tigania kiribo na oni binka bwethia oni ka kalenda ya wenzangu wana project itu bidhiti kiande nyamu takiwa kameana etete ageta kuwa karethi atabwithio amearumuga witate kaba kurongwa kaba tuma na ninyi kidenya mate ngotira kintu kira kingona kuromba tigani nditeta ngwe myake wena na myari wete ne ambu enana
ngoromba bomba tamu ingi miaka ingi 5 thiria project itu nacho na ingwitikia tombo kuthiria au bamba tamu ingi karethi tikakiri ari kansela na eta MP ndomba kumunya ngeta nangi ndomba kingi kena Governor 2022 ntutara kinyau ngakwira lakini 2022 ketha focus ita nangi na nya 2032 kwi nangi ketha mbere kirete no mbere kirete ndi karethi na tigane bombaile na inombete. Asante. Thank you so much mheshimiwa, lakini mbere ore kirie kuri karikaro karikire ntere kana mwankene jwa Meru na Tharaka Nithi na atongere ba Tharaka Nithi bakumenene sana wakiwa ate netere wakakambe chibu mwankene jura yonge jwa Tharaka Nithi ni bibi ngo bya karikire in 1 minute. Bahati mbaya no bonku ale more moko re buri chala tongore bote kumena bomete bate kumenyi na betete onda etere go mpeta kapoto sublocation na nitigane sublocation emwe tigane 45 emwe keta kapoto sublocation tu na mwe kureta pole ni kadhano no assistant chief lakini on the infrastructure ukiuma ukieta kapoto no mwango kulukire ka center eta omboni kenda kinyana no bombu mambu meta ba kenda weta kontu ta kamarima ngulukira mikindori ukulukira mikindori te kumaanisha kamarima te atigane west ndo umero ndeta kapoto mbetete through miomboni ndeta kapoto sublocation ne kanda trimanto ambeterete ba mno lakini unfortunately ndatriman ndisio mo live mno ya insight to nilindas banara be ya kuwa ni area ya kapoto ni Tharaka eri ndamweleza na twathiria u lakini rone mtoto wa seneta Kindiki na governor wa Tharaka Nithi na Beatrice na mheshimiwa Ibaira ko insight yantu no bora inyangari cha DC wetu na meiga DC kwanza ni askari wa mutathiria bakinsa ta community ebono ndo wa thirikani bwiru kuyikiria seneta Kindiki majority linda atua hakandika statement no twa insight yantu kaboto thirikani kumenya na ere ni tigania west na nkendelea na ntereka inya point emwe ya tigania west eta thank you so much gagari tigania west mianga yonde na ka make sure tigania west mianga yere sasa na mutegeri wa Wero TV nguchukire nkatho sana no ntuba kwithira gwatanite na atukanya getu ga kuthira tutumba kwithira kinyitu kithoma SMS ya kwirombete kwithira wituma na wingi sana ende ukaigwa wasiwasi no Jumamosi together today ao na Mobango jungi very interesting together today Central Imenti nino tukethra twina nkina no ntuko ya Jumamosi kebe mutambo ni beto Martin Wechungi ondola atokare na mheshimiwa David Karethi wa Tigania West na baraba kurure tiki bwana Peter Dubai na daktari Mutunga baraba kwenda tiki kia obunge na tuko bati kwethra tikinya twina Henry Kurauka na Godfrey Mweka ndi batiromba kwethra ba Kenya ni beto Martin Wechungi ondola nimekaita tikura okethra kiwatanira na Phineas Imana na Morin Kinya kiri nteto chia Wero. Hii ni Wero TV.